Loile golte ulenaute ho na bon sawin pakai Yesu Krista minin sibai khan bo kinovin pathin lungse na changa na bon sawan dam se diu kata sanin phat phan hoi in juvin tuni chana namasanga ke yong khong din thei ji in ke pa le jengin ye chun tu hin phalbi hunglai tan lungyal ngai tong nawa deu tan ibon chawa unmun che adam chen pathin thu ikil khom ki dingo hen phat masalama chun Huhhingna Chamkim ichanding dano hite chamkim na achan theina dinga ichan theina dinga ta sa thokit na apoimo je isayovin hi chu ta sa hlatna itevin hije ta sa hlatna changlo wa chun min i tabangin ta san hen lang thil pha bol hen lang teng le mi pha thlingjong le thokit na chu apha chu Krista ni khuteng le achan theilo dinga he le Huhhingna Chamkim changlo lai hi ji achun Huhhing sa hi win Huhhing jing lai hi win Huhhingna Chamkim nga au mi hi win hi chamkim na pa chu Krista hung teng le wan lai zola ami te hung pui ni khoteng le chun chamkim ding hi ji achun Huhhingna Chamkim nga hi thu video masa ki sei chu description na omin ten hi chi aban su zop na dinga chun tuni a hen chutia Krista in ta san ho zo se hi nga pui to teng le I ati le ta san ho chunga chu thutan na ding ham hi chi thupi tan na chu tunia ha isei khom ding hi he chun hi chi ho ga he thei ding a chun Rapture part 3 ti akisemin hi chi part Rapture part 3 ti a Mithengte pathenin ang la to teng le koi ta bang chu ala lo thei ham koi ta bang ho chu ala ding ho hi za teng le ala ho la pan na dinga chu ipi ngaiya teng le koi tabang din muna ki sim ngai ham ti isayovin hiti chu description na omin tem hiti ong chu anave tha te dingin atun hin pakai minin kain tim no min ai bulpat na dingin rom bungsom le bungli chang som na thu pathin du theng he nga anga jo hiti ve rom bungsom le bungli chang som na ahin ibola nangin na sopi na oi mo ham chu jong le nangin na sopi ibola musit na him aji chu pathin lal to na anga ibon chawa idin dingo ahina lai je ibon chawa pathin lal to na anga idin dingo ahina lai je ye chun ipidinga na sopi na oimo ham ipidinga na sopi na musit ham so cha polin romi te na sayen tu teng le Korinthot ni na bunga chang som ga sim lew hen Korinthot ni na bunga chang som ahin mitinin ta sa thilbol apha hile ase hile athilbol dung zui che a ato man asan che theina dinga ei ho ibon chawa Krista thupi tan anga chu ikila che dingo ahe ibon chawa ase le pha ibol ho zo siu chunga thutan theina dinga chu ikila che dingo ahe ti thu line iga movin chubana hebrai bung ko chang som ni le sagi lang sima hele mihim dinga khat ve thi go da in chu zo teng le thupi tan na lu ding a hi ti ikimu ki je chum thupi tan na chu angai tan a chon se dinga thupi tan na ngajin a chon phadinga thupi tan na angai tan hiya chu bible e hildung zu ya hi ibon cha chungwa leise na peng ho zo se chunga hi ase apha abon cha thupi tan na koi man apum pel thei lo ding a hi ti chu a hon nan iga asayu hian lang hi chi thupi tan na iti la hung ding ham iti phat hoilai phat ka a chu ding ham hi chi sei chen ga chun tunia Kihilna na so pi pau hin pre tribulation rapture theory dungzuya ka sei ji hin pathin thu hi rapture masan tin chu teng le Daniel hapta kum sagi hin zuin tin hi zo teng le chun pre tribulational pre millennial ta san kahin millennial masanga Krista hungding tel millennial masanga chu Krista leise na hung kum thlading kum sang vai hop ding ti chu video masalama jong izat ham kain seita in hi chu keita sandan hi je in tunia Krista thutan na ding jong hi pre tribulation rapture theory manga hi chi ta sandan hlong pia ko na ka se hi je in
hi chenen sei siat ding hab lowa le einil ding ai lowa le hi poi ti dinga hele nangma na ta sandan ipi theory manga ni nil ham ai lowa le ne hin sei ham ti chu hong ki sei che masadingin comment lama kahin tim nomin hi chun napan mun sei lowa ne hin mo nil teng le nen sei jeng teng le don budan ka thep ji lo je en napan sat na chu ipi theory pang nei ham ti to nen sei tha ding kan tim nomin hichi pre tribulation rapture theory ko na chun iti phana thupi tan na ta san te chunga hlung ding ham ti he Mithengte pakai na la to ting le ala to zo ting le leise na Daniel hapta kum som sagi na kum khat kiwat ai lo le khat kiwat hapta khat kiwat pa chu hichi kum sagi pa chu hung ki pan ding a hen hichi hung ki pat lai ta leise na gim na ha sat na hung thun to ki hlona wana ata san cha te ho zo se to pakai chula atwa ta ji achun hi achun mo pui gol wa ding hen thupon bung som le bung ko evena hele hi che mo pui gol wa na chun Mithengte to Krista cho mo te to gol wa bol diu hi ji en hi che gol wa ki pat masang je ma chu ta san ho Mitheng ho zo se chunga chu thutan na ding hi chu thutan na ki ti chu hinna le khabwa min lo ti hol na ding hilo alo le na tong pha in na tong khilin tia chon se the mo chan sa ninga thutan na hilo vem Huhhingna chang sa kyo se chunga thutan na hi ji achun ta san ji ta san na to ga pha ji la lukhu ham ki pa man san na dinga chu hi chi hi thupi tan na he ta san te chunga hlung ding a hi ti chu iga sei do no mo vin he hichi ta san te chunga Krista thutan na hi ipidinga poi mo ham Bible a kon hin ga vele hen Hebrai bung som le bung khat chang gu hi ga sim te patin du thenga yu te ayin ta san be yawang pathin lung tu hoi hi poi aji chu pathin na ume chule ama holte chu to phat man ape ti chu ama kom nayan ata san ding dol thu hi pathin chu ume ama holte chunga chun ki pa man apeji e ti jong chu ama nai ho chun ata san tha ding dol hi ati he he chun Krista ta sana Huhhingna chan aja chomin Huhhingna tu ta san mana lungset wanga ta san mana Huhhing chang evin ei ho to do lo pakai na hin to do na gam hin to do na zo se cross that na te ai lo wale cross ei dinga hung thi na ho hi cha ko na thulung hung pot tisana ko na tuya ko na sagawa ko na so cha na thu pe ung ki pe pa chu mi in aga zo ma hele hi che aga zo na ko na chu chiti thil thon pe chu changa Huhhingna chu ta san ji aga zo ji chu changbo he ai la dunia isei thupi tan na ji ki pa man ing ti hele hi che ki pa man thutan na iti he Huhhingna ga chan na ji ki pa man hilovem Huhhingna achan zova Krista hinna nei puma wa noi le se na athi masang se helwa le Krista hung masang se anna to phat man chu asa na ding ni kho chu hi ji chu hi chi thutan na hi poimo ma jeng he hi tilwa jong paka Jesu Krista in Matthew bungup chang som ni ifsima hele wana ngetle tui in asu mang theilo wa gucha jong in aphet wanga agu mang theilo na wana nago holun jenem tile nago na na lungthim jang ding a hi ti ale wana go holding thu Kristan ei hilu he Huhhingna chan ga hilovin Huhhingna chan zowa Krista adinga hin ho hina ito na ga chu he hi chun Hebrai ji iga ve na chun ta san ho zo se ki pa man peji pathin a hi ti chu ita san tha nga he Huhhingna le ta san helovin Huhhingna akona ki pa na to phat man ki pa man chu ita san tha ding ti chu paka Yesu Kristan go holding thu e hilna ba kon hin akichi sel jengin a hi tengle luk bungup chang som thumle changa evena hele namel mateo ngai luin aphat ne ding ngu bolun
na mel mateo ngai luwin lang ama ho phat na ding bolun chu tiang le ama ho a ko na phat na na don ki ding na mu ki ding lam kinem hi in ati inong aseyen tela sei be na a chun hitin kisinim chu ti le to phat man na san ding len ding a hi ti to phat man na san ding chu len ding a hi to phat man elo ki pa man thutan na a ko na alo le vai hop na a ko na ki pa man isan ding chu len ta ding a hi ti paka Yesu Kristain e hilo he atiang le la sem tun ips ayam thing hal khat tui wat khat van gam go wa so sa the I ma chakham hilo van gam go wa so sa the itin la is jiuvin chu ti hi ai le van gam ni khoteng le chun ta san te dinga Huhhingna pa cho thil thon pe hi ta ai le Huhhingna chan jo wa thil pha ki bol ho jo se chu pathenin ki pa man ap ding hi hi ki pa man san dinga chu hi chi thupi tan na hi uma a hi ti chu ki che ta jengin ise do thei ta ben hi aba na hi chi thupi tan na itiu ta san te chunga thu tan na hi hoilai muna ding ham ole leise na na ito uwa ta san hi na zala ina to phanu hi leise na isan jeng wa wana kicha sanding talo ding ham ga ve theya chun to phat man chu iza ham chu leise na phat thei bu na I chanong omen leise na idon chu phat thei bu na a hen mal som na a hen hi chu sum le pai dam thei na hi sel na za chum inong dong hitem ai na tua ise hi ki pa man a hen to phat man ki pa man a hi o he chun ki pa man a hi je a chun phat thei na to ki pa man chu I het khen ngai kit ta hi he chun tua I ga se ki pa man hi leise na hi lovin azo teng le Krista ko mi thun teng le isan dinga Biblein e hil a hi chi vai hop na chu BEMA ti inong Greek paulama ko na chun kilado a hi chi BEMA ke ti chu kalbi ai lo wale vai hop na ho to na mun yong ki sei tivin iga he thim te di wa chun tulai India gama jong hi panchayat ti ho ato teng lew thingphung noi dunga in sung hilo thingphung noi dunga to jiwa hitia chu atam zo he ve na ile khusunga thingbo nom ta jeng noya touva hi a chu alam ka ho masanga to wa Mipi chang se tu hlanga touva vai a hop jiu hi hitabang bang chu masang la ya yong chu mi ten la leng le lal hon vai na hop teng leo ana bol jiu hi chi het thei dola chu wana thil jong chu mi him het thei dola se angai ji a chu hi chi BEMA chu hungkim manga Krista lal to na a chu aman e hodinga vai hop ding ti thu wana hi amun he leisen hilovin leisen a ichan chu phat thei bo na hen wana BEMA kiti lal to na ai lo wale kalbi ti dong ase tele hen islai muna chu Kristan ta san te chunga vai hop ding a hi hise ki pa man thu a hin loi le go le pai ule nau te ho I het diu het sing ding poimo chu thil kho ta jeng chu Christian hi a ta sanung hi ta ji a danin ai lo wa hi le bol dan ngaiya phut hi ji a ki bol jeng ho chu ki pa man asan lo ding dol Bible a imuji in ile I pi na to I tabang na to ho chu ki pa man san thei ding ham ti Bible amun tam ta kemo in hiti ho zo se chu isei zo pon hin la I het them thei na ding ovin hilaya hin point khat ni ga sei lew hen min thil pha abola wana ki pa man san na ding khop thil pha athin na dinga chun a motive poimo he a motive ti ale atup na ahung ko na chu poimo he hilai lungila ko na to nom na hung pot na pa chu epga thil pha bol na hi ham pa cha dezi a bol na hi ham choi a dezi a bol na hi ham alwai lamkai na hi na to kitoh zi a na bol ham chairman secretary pastor na hi na zi a na bol ham hi na zi a su bulit ni nga bol na hi le ki pa man chu hi ti pe na na san the ai wang ki pa man chu pa ko ma hlung loading hilai Bible cha Matthew bung som chang som li lekhat isima hi le thim gau mina thim gau thun sa chun thim gau ki pa man asan ding a hi
min thim gao mu a thim gao mina thim gao chi ina thun sa hi le thim gao ki pa man bol thuk mu de hi ati chu da bang ma chun mi chon pha a hi ji a chu na thun sa hi le mi chon pha ki pa man na san ding hi a pe na san ding tin hi a hi le wana ki pa man go holding chu iti holding hi ta dunia iselo na pi pen ta jong chu hi ji hi chu ti hi a le Pharisee ho chan pakai sun a sei Matthew bungup lang ive na le bungup chang kha chang som le gup ki ka ho isima hi le amo ho chu Pharisee ho chu kai thang dunga chun bazar dunga chun khothang dunga chun a che levin mi mu lai ya an ngol a hi chu ki ngui sa ta jengin min apa cha ding de na je na ki sulang jiuvin huteng le mi het nin vo pakai tivin ataw jiuvin oging ta jeng ataw jiuvin mi ten pa cha ding a dei ji in thu hoi ta asam win ga te taw te he thim the devin thu ngei ta asam win alo le mi lung hlai sa thein ataw win hi ti ho zo se chun ki pa man chu hi chi pe na chu asa no hi tai vana pa ko ma ki pa man san ding anei ta pu ve adi paka Yesu Krista chun hi je chun hilaya paka Yesu Krista in asailo na pen ta chu a motive hi Pharisee hon abol dan ataw dan mo cha phopoi tin helovin at kitaw na pa cha phalo hilovin akitaw lo na pa chu an ngol a phopoi tin helovin an angoluwa pathin hinga phatheibu na pathina ko na ki zop na dinga an ngol hilowa mipi masanga kilit sa na ding le ki hoi tho sa na ding le ki hambol bet sa na dinga ki su lang dinga abol ro na pen ta uchu chu di lo hi ila uwa tula ya jong hin Christian aminin ibon chawin hi jong le hen in to tam ta hi pathin lengam i hlun tin le ki pa man san na dinga thing zo lo thil phabo he ta ding hi ti chu nang le ke ya kuna iki khol do the hi na ya chun line paka Yesu na sei kitan Matthew bung som chang som li le nia koi hi le hi chineu cho hol a hi sei zui a hi ti a tui dap khon khat jeng cha don ding pe chun ta bi a ka sei pe na hi ve I tinama jong le ki pa man asan ding a chan lo ding a hi ti he hi chineu cho hol a koi hi jong le sei zui a hi na je a chu tui khon khat tui si tui khon khat cha na pe hi jong le ki pa man achan lo din hi ti thu pakai nei hi le hi je chun thil pha I bol lo na ding a motive hi poi mo hi so ma khat I pe jong le mi ten ei pa cha ding dei ji a pe hi le al wala to lom I to ho jong ho ina wa choila ki sa hen lang I thil bol mo hi wana ki pa man chan na dinga bol hi a hi le lei si na motive za chom ho hi I pai ngai hi hiti ho I da sa ngai ti na hi hiti ho da thalowa a hoi na ji a kilom ji a ai lo wale I tau pi ho ngai sa dinga thungei a thin ji a chu tau na thu cheng sap jong hi chi thei ngai ti na hi a thu cheng mo sap jenga a ngai tho dinga thum ke jeng ai wa nga pathin kom thung zo lo ding tamum thei ti na hi Yesun kipa man Krista henga isan ding dol chu a motive hong kipat na apoi mo en chu tia thil phabol mong chu iga sei dinga le ning kum 2020 lockdown kipat na jong chu TV dunga ga avena hi le Christian ho na to pha sei ding umbe se lo pi Christian religion nga religion base ai na hi le India sung jinga a bol ta ma chu sa khodang hon ha bol chu sa ko dangon athona sum anchang bu a honova me honova mipi ne ding nei lo ko pilen ta mo chu ui cha le gan chaki sanong chu awa oi ei gama chu in heng pa jong lockdown sunga cha anchang ki be phalong ki ummai the hi alo in heng pan sum ka ha sabe se jengin sangka to sangni to ni piti mo ata hung thum jong le ki pe thei lo jong ki umna lai thil phabol lama chu nang le ke jin koi ma
pha zo lo hi ai le pha zo lo huhhingna bang chu I chang mai the je chamkim chu I chang mai the je ai la thil phobol ji a van gama go khol thu ngi teng le nang le ke khol hi thlom cha ai le sa ku dang hon Krista ta san bol ho chu la thil pha lo ong wana go chang diu ham chang lo di ama ho chu Krista ta san a ko na bol hi lo piu ai wangin thil pha bol je chun le se na thil pha to manu chu phat thei bo na chang na win te I piong le thil pha ki bol chu a tho na lo ding hi pathin vai hop na chu pals phat thei bo na chang tho ding hi ai la ki pa man la lu khu hung ti teng le hilaya BEMA a ki pa man san ding hi teng le a de se na ta san ho Huhhingna chang Rapture van gama pakai to che to ho dinga bo hi ti hi iga bia se ki no mai hesun tunia nang le ke dinga poimo pen ai gel ko ding pen chu ipi ham ka bol lo na van gama go khol dinga bol ka hi ham pakai Yesu Kristan na taw diong le an ngola taw ding na hi zong le taw ding na hi zong le na pin da na lu nin lang na lu thaw ki nu in lang thip be chan tawin wana namu na pa chun phathe na bo ding hi agu anu pa chun ati hi bang achun na zelamin thil pha bol zu veilam he sa hin ati na lai ai wang tu lai nang le ken I bol dan hi ga ve le hen hi na je a bol tam ta ki ta au pa cha de na je a bol tam ta ki uma choi hoi na choi an na de ji a bol tam ta ki ta van ga ma go chu nai sai lo hi ya jun Christian tu na ai hilo van ga ma go khol hi jovin 80 hi le se na min ei pa cha lovem ti lang ngai tu lo wa Krista a hin na nei Huhhingna chang hi ta ya zo ta san na zala sei zui hi na zala cho thil pha zo chu I bol ding hi je thil pha I bol zo chu tui vat khat ai tui khon khat hi jong le thil hal khat hi jong jeng jong le van gam go aso sa the ji a chu hi ti zo chu emotive ding hi ti chu hilai chu I ga sei sao deu je hi hen lang he chu sol cha pol chun Korinth khat na bungli cha nga ve na le pakai hung ka se na phat ma sangin thu tan loi hi nei ti he he chun tua nang le ken thu ga tan loi the hi pon athu dan I ga sei bo hen nang bol thing poi ke bol thing poi nang bol thing ti na ka sei hi lovin iki khol the ni dingowa hilai thu hi iga sei do hen he sol cha polin ei kham bangwa hem a phat athun na Krista hung kila ama sang se chu thu tan loi hi uvin atin hi chon amit ta ki pa chan e chan ding do chu pakai am a phat dung zui ta cha hin phun do thok ding hi ti ei sei pe ji uvin hilai chu pathin thu a ei sei to kirana inga adu ai diu hin ahin la nang le ke iki khol anga jen mi chunga thu tan lovin le so pi oi mo lovin iki vet chil zo ding cha poi mo thu a iga sei do zo a hi aba na loite ho chlai thu pi tan na hi kon atan ding ham rom bung so na bung li chang so vi na hele pathin lal to na anga I bon chawa I ding thu ki moin pathin lal to na anga lo pathin thutan na adin ai le Korinth khat thot ni na bunga chang som vi na le Krista lal to na lo Krista thu pi tan na atiki ne paka Yesu Krista thu pi tan na chu paka Yesu Krista in atan ding ti na him ai le pathin lal to na pathin thu tan na chu pathin atan ding him ale thu pi tan na chu khat le bo uma ta san te dinga ai le hi chu thu pi tan na khat le uma chu Krista Yesu nong atan ding pathin nong atan ding hitain langi le koi zo chu thu nei zo ding ham minin iti thu atan the ding ham na gel kha em HOUBUNG za chom omin Kihilna za chom omin ai wangin la wang set ta jengin es thu ninung lama phat nung lama thilung hlung ding KICHUHNA phat ta le kha aban na hoi ta jenga KICHUHNA KIJINA Kihilna HOUBUNG mi hodinga sim theya hi awang hle jengin ai chun la poi ga ti jong lew hen mit takimin Bible sim teng le khununga thilung hlung ding hi chu ingai ven ma jemo ven ngai vena tuya ai lawale sima henoma ai wanga het na ding
alwa kichhuhna di ta HOUBUNG len ta hon jong inei lo lai ho hi ge la he le ngai to ta jeng hi he jun chilai thupi tan na hi Krista tan ding ham alwa le pathin tan ding ham ale pathin chu koi hi ya Krista chu koi ham paka Yesu Krista chapa hi na cha top jeng ding hi ten nang le ton so na chapa a hi ta hi le Trinity ho seidan bangin Trinity ho ngaidan manga chu chapa chu ton so chapa a hi nge ya hi le chapa nong thu atan ding pa nong thu atan ding tin he ta he ale thupi tan na chu ni ta chu ta san te dinga chapa thutanna pa thutanna hita banga chu igel dinga le di the ta lo he Bible chun paka Jesu Krista ton so chapa ati lo he Krista chu ton so chapa he lo ven Krista zo chu ton so mi pa ati isai bung ko changup lang ben na he le naw sanung peng ding chu Amin Emmanuel kiti ding hi ati ko ton sot mi pa chamna leng chapa ton sot mi pa apeng ding Emmanuel chu ton sot mi pa ale ton sot mi pa chu pa pathin chu hi ale pa pathin chu ta sa hung na hi ji a chu a hung ding pa chu mi chom hi lovin pathin mu thailo pathin chu ta sa hung ji a chu ati la ko na chapa a pa chapa nom khom hilovin ton so mi pa pathin zo chu ta sa chapa a ta sa hung na pa zo chu chapa a hi na chui tai he je chapa ong hi na lai ta chu Bible in Messiah thau nu pa ati chu he a chom hi lo he a hi na chu za chom hi zong le ami hi ma chu amma chu za chom hi lo pathin chu thum khat hilovin khat zo chu thum banga hung kilang zo he he chun chapa chu ton so chapa hi hen lang hele vai hop na kisana on chu ton so mi hi ji a chu ton so chapa hi a chu vai hop na on chu boi phading ti na hi o thu pi tan na hi chapa na hop ngai ta chu ku teng le pa no hop ngai ta vai hop na boi the he thu pi tan na iga ti hi pathin a hi na hi het ngai he paka Jesu Krista pathin a hi in Krista chu pathin a hi ton so mi pa Emmanuel chu Jehovah leilewan sim pathin chu amata ton sot chapa hilovin ton sot pa chu Mariam oi sunga chapa lima hung pen ji achun he chi lai chu chapa a hi na chu he chi chapa a hi na ji a chu cross a thi a chapa a hi na a chu ama chu chon set gal zo dinga wa noya hung hin hi chapa hi na chu hilanga chapa hi ji a chu ton sot mi pa te isai thim ga bung ko changu ba se chu Krista hi ton sot chapa ati lo hi o he chun pathian chu khata omin ati lin pathian thu hin hi je thu a pathian thil bol the iza kai sim pa chu ta sa hung pengin ai lo ta sa hung changin ta sa hung kila in ama chu leng le hu hing pu hi leng khat se bo ine juvin hu hing pu khat bo ine juvin ten le khat dam pu khat bo ine juvin pathin khat se ine juvin sagau jong khat bo ine juvin ta asan jong khat bo hi chuti hi ale hilaya Bible in thupi tan na Krista thupi tan na ti helang pathin thutanna ti jong le thutanna chu khat hi ji achun BEMA hi ji achun hi chi BEMA a thutan ding chu Krista Jesu pathin hi na a atan ding a hi tio lai chu Trinity point of view vai na hele ki kal jeng hi en la pathin khat point of view vai na hele chapa Krista chu Krista pathin hi na a chu vai a hop ding thu atan ding ti iga movin hila hin ta sante chunga thutan na jeng lo jong nam tin vai pi ho zo o se chunga thutan na Matthew bung som ni le bunga cha som thum na khana akimuin to teng le lal to na kang chunga thutan na thupon mung som ni langa imu chu to haina la yem he chun chilaya dunia iga se hi BEMA Krista lal to na a ta sante chunga thutan na hi ji achun he chi ki pa man pe ding chu Krista ama nge tele Messiah ama nge leise na thlatna na hung tong Krista chu ama chu pathin hi na a
tôn sốt chapa pathin hi nai lovin pathin Jehovah hu hing pu khat se hi na a chu ata sante a hu do Mithengte chu kipa man api na ding zo hi thi chu hilaya ko na iga se chi the iga se no mo he ole loi le golte le ule naute ho thupi asau be se lo na dingin lalukhu ta santen asan ding tiong ga sei be no pa umen ain la next episode video next adin ko youtubin pathenin pha asa ile phal ki teng le hitia Mithengte ki peding ki pa man lalukhu ho chu to teng le korin mi te henga so cha polin le kha thot sei na mi tam ta ibon chawa pate ma ding hi meya pate ma ding hin asanom pan anop dop dan san dangka asanom sana asanom ai lawale changpola sanomin sahen ai wang abon cha meya pate ma ding hi tele Mipi palgal kai banga ibon chawa hi chi pate na chu ipalgal kai ding hi ti thu aina sei to khon kipa man isan dingu chu itabang lalhu ham ti isei dingo hin tunia iga sei now BEMA thupi tan na chu van lai zola Krista to ding hin hi chu thutan na thutan ding chu Krista ama ta pathin hi na atan ding hi ti chu to iga sei do ovin ten li cha che teng leo chun kipa man isan the ni dinga chu thilpha bol mai Tilpazo se bol zenga helovin akibol lo na ahung kon na a motif ai lowal a intention lai he Christian adei chu hi ji vana go khol hizovin ati in vana go khol kipa man khol hi theni dinga chu tunia ta asan Huhhingna chang sa ho dinga ithil phabol dan hi iki khul ki nu anga zen ipga bol hi ham pa cha deje ahung ki le ding min ei le thu ding deje choi san ding deje lol mol phoding ti za je zong ai lo wai le min ei pa cha na ding mai ji hama bol ham ai lo wale ka kivon na ka dan to akito ji a bol mai ka hi ham iga ave repeat hen lang hitio zo si a motif pa chu Krista Huhhingna chang ta san na a ku na vana go ki khol hi lo na dinga bolding zo in paka Yesu Krista in e hilji uvin hilai Bible chang to kitu in phaki na ki mu kit masang se divin hichana nga in pathenin thungai ho zo se phathei bu na le he thim na petaw hen lang pakai leng da ma dinga na to pha go khol thei dinga na to na motif alwale na lunggel Krista akona na tong ni theni dengin pathin phathei bu na chang pumin na bon chawin paka Yesu Krista minin ekimuto kit masang se divin chibai kan bo uvin he